Aliyeва mı emmi? Aliyeва bu. Aliyeва. Ha, teti jana garajda turgan jeri. Ha, bunu ahvalın qaramda. Qanday bo'ladi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Buna qant bo'lsin ham o'shul uchun büyük buni qara. Shu mizamda u. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olsangiz kerak a. Arıqning üstünde turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, Arıqda emas. Mo bütün parkning territoriyasida turadi. Dokumentlerini taktap sot koyuyorlar. Nurbek Simbayev, şunu özünüz bir kozumelik alsanız ha. Bariq buna kanalizasyon meceke çıkan. Voyenkomatda podvalda oturuşat. Buna qanday sot tataq zdание ekan. Kirgizib sen bunu emet qo'ysa, artistlarni ırdaganına da жақшы. Soğan Nurgül ölçü tamamı. Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Buna qara aldırma qo'zapaylarni bor. Ularni aldı, tazala qara. Ya Muhammed, qancha uy bili bor shu yerda? Ha. Ko'p qancha? Navay'dan başlap avtovokzal Osmonovga çeyin alып çıkıp ama yoldu kengeytip trotuarını amına o arıqtın boyun bak kılıp salaş gerek da. Oşunda mı da приятный olur. Oşunda buna köçüge hiç kim жүрбөй kalады. Leylina, Kurmanjan, Datkayına özge hiç kim. Onu sentralny жол болып kalады da. Oşunu bir sunuş belgileçi, makul mu? Men to'g'risi diniy odam bo'lganim uchun mendan o'sha mahalda $3000 so'rashgan. Sizlarga chek beramiz, uying kichkina ekan, 3 ta o'g'ling bor ekan, uylaysan ekan deganda men aytdim, Alloh yerini pulga olamanmi? Bersang berdi. 2005-yil zayrini tashlaganman. Bo'ldi. O'shandan beri 2005 o'chirtimiz bor ekan. O'chirim bor. Endi mana 20 yildan beri o'chirib kelgan yo'q-da. Bo'ldi, beramiz. Как раз 2005'lerde qarab. Siz emege birinchi kun barın. Birinchi kun barın. Maqul bu? Pandemiya kuni barın. Men chekin qarashtirib berayin. Maqul bu? Belki biz uylar buzilib ketib ko'char qoladi. Demene. Qanchaga chiqdingiz ava? 67 ga. Bola kesdilar. Yo'q, endi asha chek berganimda roshidimda unda. Bo'ldi. Qaraymiz, pandemiya chech berdilar. Qaysi yerda sizniki? Bizki bor, Jo'pat ko'chasida. Ha, qanday siz? Salomasiz. Qanday sizga yaxshimi? Yaxshi o'zingiz qanday yaxshi? Charchash yo'q. Charchasak ish to'xtaydi-ku. İş to'xtaydi. Ha. Kecha men aytdim, kecha shal kelaman desam kelmadi. Kecha Jamg'ur bugun tashlab. O narxi maktabdagi bardak bo'lib ketdi. Ko'rdingmi? Koreya ishlay qoldi kecha. Tegizlab surib qo'ydilar. Bardak bo'lib ketdi. Bo'pti, kuch-quvvat. Maqlijiga bo'ldi jasab beradi. Boyki. Siz 3 soat uy varsa 6 metr buzib ketgan ko'chada qolamizmi boyki? qaysi yerda? Jo'pat ko'chasida. Ava. Ani barin qaraymiz hozir. Qarab emetamiz. O'sha qaytib o'tamda. Mo o'sha ko'chani bosh ete ko'zi ko'chirish kerak bo'ldi-da, ayo qo'pti yerda kelsinlar. Barli mo'ljaga uylar emenen arıqning üstüne salıpsınlar da. Arık chetida bizki boyki. Ya. Arık bu chetida da 6 metr kirdi. 6 metr uyimiz bosadi. Yok siz arıqning üstünde oturasınız da. Ben keçe barıp gördüm. Prem arıqning üstüne uy salып alıpsınız sizçi. Bu benim uyum nasıl? Qaysi? Jana meşten keyinki 3-üydü aytdasizmi? Halkaçanın içindeki. Az ko'raylik barıp. O da arıqning üstünde oturabı? Bundan kanalın üstünde oturadi. Gördünüz mü? Bunday da sizin uyungizdagi. Buna qant bo'lsin ham o'shul uchun uy. Qara. Shu mizamda u? Yo'qsiz. Ya. Nizamsiz. Ya. Bo'lmaydi buna qara ariq to'lib qoldi. Ertang sel kelsa o'zlarini chayadi. Barini alishimiz kerak biz. 6 metr uzun 6 metr. Tetaqa cheyin jilish kerakmi? Ya. Orada so'gandan. Murdagi eski местотетада turadi. Ya. Assalomu alaykum. Alaykum aka. Qanday yaxshimisiz, yaxshimi? Boshqa Videomuzni qachon yozilsak bo'ladi? Ponedельник, вторникdan. Vtornikdan soat qanchada? 9dan keladi, 9da o'g'lim. Vtornik 9da. Ha. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Bu qaysi kanal bo'lib qoldi bizda? Ya. Joy pass. Baliq. Prям üstünde. O sizin участокmi? Yo'q, bu yoqda to'lakon ilgarki bansa chiqib Ya. ilgarki bansalarla to'lakon bansasi. Bular sizning uchastingiz. Meniki ham shunchaki. Bu заброшенный to'lakon bansasi bo'ldi. Tak, mon aytaman. Ariqning üstünde da. Ya. Ariqning üstünde aşağı inecek. Ariqning üstünde. Bunu qachon kecha olib chiqdinglar bu yerda? Ya. Bu ne olgansiz ana? Bu to'lakon bansasi. Ya. İlgarki to'lakon bansasi. Hey. Az o çoğurtada bu az 1 gektar yer. Boş bu. Boş durar. Buna raddom bizim.
Bu poliklinika. İştebeydi. Joy isteydi. Bular arzu etmeden isteydi. Ya. Raddomda isteydi, poliklinikada isteydi. Aynen. Kalğanı isteydi, polis isteydi. Son yer ekan da bu. Bir gektir. Ya 1 gektardan ko'p bu yer. Bu yer. Bir gektir. Bu yerga 1.8 chiqadi. Даже bo'sh 2 gektarga yaqin chiqadi. Ya. Так, bizde bu sos obyekt to'g'rimi? Kosapek ha. Sos obyekt prямо shaharning sentrinde. Şu balisa suratsa balisa kursa. Так, buni ahvolini qaranglar. Qanday bo'ladi ekan bu? Nima qilsak bo'ladi bu yerda? Ya. Совсем жарбай қалған екен да бұл. Заброшенный да бұл жер ма? Заброшенный. Ya. Aha. Ahvol o'zidan jar ekan. Так, buni qancha ishlasa bo'ladi endi? Аварийный ekan da полный ishlayapti, to'g'rimi? Полный под снос. Bunu tavırlarından alış gerek tanımasız. Полный под снос ekan da bu. Bu yerda срочно Skor keltiramiz degan Ya. bu skorlik at kelamiz dedi. Unga atves javob bermadi. Talabga javob bermadi. Bu chastin bo'lib ishlaygan hali. Ya. Eski bo'ldi. Arendaga berib ishlatilgan bir baho. Burada. Ha. 2 yildan beri nima ishlamay qo'ydi. Şu şehrin içindeki emniyet uçak koşursak болады ekan da sos obyektlerden. Ya. Жолго жакын. Навайга жакын. Жолу жақын жер екен. Kurortlu yer değil mi? Ya, kurortный жер екен. Бұл жерде işletişimiz керек екен. Ай, не қылып істесек? Бирок жер муниципалитет биздин жерде. А? Мына биздин шаардык роддомдогу жанагы эки агай жүрөт го. Бирөө кардиология, бирөө терапия жана повышение квалификация. Ошолорго берсекчи. Бұл ошолорго берсек. Муну биздин роддом талашып жатат. Ошол жерде берсек, ремонт кылып иштетсек болот да. Na radomda Жер таппай жүрүшөт. Ya. Bu radomda göçüş atarsa. Ооба, көчөт бул. Азыр нар жакты даярдап атпайбызбы? Азыр шаардык роддомдо эки чоң корпусун эки адам эле отурат да. Бир корпусун терапия кардиология, экинчи чоң корпусун эме повышение квалификация. Ошолорду чыгарабыз, булар баары ошол жака көчөт. Роддом болбойт бул жактачы. Эмен чакырчы саат эмеге ким бар? Адилет. Жана главврач ким эле? Жок, бизде. Шаятбек чакыргылачы. Кара. Мына дагы незаконно турат экен, карачы. Я. Саламатсыз, папа, кандайсыз? Бул эмне болгон эме? Chastin, Tolokon çastı balisa. chastin. Значит, ушуну Мухаммедтики бул? Жылдызыка? Так, Жанбай, значит, биз азыр ушуну тетик эмеден баштап полностью канча үй бар, канча түтүн бар. Санап чыгып туруп мана көчүш керек экен. Так, значит, азыр арык бияктан өттүбү? Bıraktan getir. Ben meşike var aslında. Азыр айланып жана мечитке барат, а? Так, оларды алыш керек экен мынаке. Эме, Жанбайыч, Жанбай аван баласы. Көрдүңүзбү аларды? Полный алыңыз үчүн астын жолду. Бул азыр эмеге чыгабы көчө? Навайга чыгат, а? Олар полный алгыла, көрдүңөр? Мына второстепенный көчөлөрдү бир сыйра карап кеткиле, макулбу? Могуларды карагыла, совсем жолго чыгып алыптыр.
Же trotuarı yok. Eki betinden çıkıp tur, gördünüz mü? Gördün mü? Siz birinci yol geliyor olsanız gerek ha? Yok, Canbay. şu benim kattayım ben işe. Da. Anam niçin katlasanız almadınız? Ana metre çeyden çıkanca. 4 metre çıkar mı? Algıla düşündünüz mü? Takansı da yete kaçın algıla. Onu da alalım da. Eki betinden. Bundan bu onu da karagıla. Gördün mü ki? Takansı da yete kaçayım da. Traspen. Agrajente yete совсем çıkıp alıptır. Gördünüz mü? Bütün alıp kompleksten karab aldırgıla. Yolda assın. Onu algıla. Böyle trotuar gerek ekan ha. Aa. Bir jagına lazım trotuarda, iki jagına. Ya. Ha. Bir gadan taşlayıp bir kadar. Ne yapnan kılsa болады ekan. Tetikde memleketlik edim. Ya mektep. Qaysi? Ова. Так. Qani qaysi yerdan nima aytasiz? Arqa salibsiz da javob. Men aytdim-ku buni. Olardan pul olish kerak da. Ha. Sizniki qaysi bunavi? Bu ariqning ustida turasiz da buni. Yo'q, bu ariq emas desangiz. Arık. Ha, buni. Qani ariq? Bunaqasi u? Şunu açsalam da ki. Srochno olish kerak sizdi. Buyağı uyda buyağımız. Tushundim benim. Niye ariq to'sib oldingiz? Ariqning ustida turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emasman. Şunu açsalam da ki. Yo'q, men jana qalpaytib o'tpaysiz. Yo'q, men ariqning ustida emasman deb o'tasiz. Bu ariqmi? Ariqning ustida turasizmi? O'shada aytpaysizmi jo'nla. Ariqning ustida turam deb. Buna ariq buna. Buna o'zi ikki yaqinda ko'chat buna. Uychi qarangiz o'zi ko'chayin deb qolibdir. O'zlarini qiyin dema. Sonunda jarağa ketkenler. Aymi? Oo. Uylardan kompensasiya so'rashadi. Uyim jarağa ketdi. Deg aytamda 100 yil, 200 yil bo'lsa da ariqning ustida turasizlar degan. Mondil olib qo'yg'ular mana. Tetiga, ya topikmi? Ha? Ma'lum aylanib chiqadi. Kecha men bu uyda kecha siz aytgandan keyin, bola aytgandan keyin men kelib ko'rib ketdim-da. Ariqning ustida desam, yo'q qalpaytayotqa. Ajaka qanday yaxshi, yo'q, men ariqning ustida emasman deydi-da. Yerni tayyorlab, yerni olib, transformatsiya qilib, hukumatga xatni yozib, shu buyut mana обосновать etib yozishimiz kerak-da. Qarama, ikki betni alg'ilama, onu alg'ila tozalab. Canbay, siz shu yerdan o'tishlarni aldira olmadingizmi? Çoğaldır geçe. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olib o'tsangiz kerak a. Voy, sonun ko'chakka buni ochib qo'ysak-chi. Ularni barini ochish kerak-da. Bu qaysi ko'cha o'rtada shunda? Ya, ati. Bu Jopas. Ya, Jopas. Jopas. Jopas degan nima deb tushundim, Jopas. Sonunda kanalın atı, oşo Jopası kanal demeçim. Kanal demeçken oşo. Jobas kanalı. Jobas kanalı. Buna agrajeni algıla. Bu agrajeni algıla. Canbayevich, koydunuz mu? Büt aldırınız. Açık koysun. O kamokta assın buna. Oğlar da assın vardım. Aklı var? Taptaza qilib demet qo'ydi. Ha. Tuz chiqsa bo'ladimi Navoiyga? O şu ne olacak? Tuz chiqsa bo'ladimi? To'rtta beshta uy bor. Magazin bor, ruchun bor. Chiqsa ko'ramiz. Tuz chiqsa bormi, emi? Возможность bormi? Bak buna yo'lni ochish kerak ekan, ko'rdingizmi buni? Tuz Navoiyga chiqish kerak ekan. Ya. 6-7. Tamam, olarda algıla gördünüz mü? Nasıl eski strayen teyitinde turadi. O bari ko'chibdir. Mana ko'rdingiz mi? Ha, yozib beribsizlar ha? Ajaba qanday? Yaxshimi? Desa yaxshi, bola chaqa tinchmi? So'g'an nur qo'yib tamommi? Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Tak, mo qancha metr? Ha.
Ha sizin uy mu? Ha, çocuk kirmiyoruz ama. Bunaqa chiqib olsa. Bolalar kelib yozib ketibdi, men kecha orib o'zbekistonga. Acaba qarama to'sib olibsiz. Trotuarga chiqib olibsiz acaba. Bu otam zamonidan 71 kelib shundan beri turgan men mardachiman. Mana shu stol bilan eski o'rnida turadi. Uyni ichida edi. Keyin men tashqariga chiqarib qo'yganman bu yerga. Yo'q, acaba mana yo'lning aqsida trotuar. Trotuar qilamiz. Yo'lni kengaytiramiz acaba. Ha. Qarab beringiz, ma'qulmi? Hozir bu yoqda keyin ya. Yol var, onu geçiyoruz. Hozir qanday qildik? Ya. Zelenkozun ko'chasida bu? Ha. Aka assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Nesoch yaxshimi? 11 koçuda var da. Var ha? Var mı? Değil oğlum. Tak, bu уже bitdi, jetdi, nimaga? Ya. Ha, men uchun ham aytib qo'ydi bu. O'tganda bir ikki kun kelmay qo'ysak, to'g'ri suhbatdan eskirtib suhbatga kelib bu yoqqa olamiz. Hey, boyagacha. Ya. Bari bilet qancha berdi. Bergensinger ha? Ava, eskirtib chiqamiz. Nurbek Suyunbaychi, men o'lcham ne oldu buna? Geçti boyunca. Başlaştı o. O geçe gelip şeyde söylemişik kullandık bilince. Ha. Saat 9:30 men chaqirib qo'yim sana, glavvrachda. Shayatda, ma'qul bu? Moradan bo'yicha. Menda eski заброшенный больница bor ekan. O'sha bo'yicha bir sunish bersin. Qanday lavozim, ne qilib? Ayda bir radon bor ekan. 20 koyka. Ayaqa o'rin bo'lsa ko'chirish kerak, je bo'lsa janaqa. Teritoriyasından bu. Hava teritoriyasimi? Bunu bayağında sizge girip депутаттар hem başınız olup geçmedi. Biz bunu birinci aprelin Cıldıral degemiz alacak kaç? Aa, buni jildiramiz. O ana Jo, sizge or- gelip suranışı ben. Aha, shu tushundim. Bu qayerga chekin ko'chat? Ha, bu yoqqa chekin ko'chat ekan, ha? Ya. Biroq buna bo'lib o'tib bu yergacha alsin. O, mon aldirib, tatnaqay qilib, современный qilib turamizda. Bu yoqda o'zingcha arbat qilamiz, ikki chekasidan, ha? Все, хорошо. Ava. Ya, ajum, qanday yaxshimi? Demdishmi, yaxshi, boshqa qadishmi? Qara, bu ariq bar mon aslında. Ava, все, al. Jo'q, mon polniy olish kerak, buni ariq tashish kerak. Ya. O, imeni qanday qilamiz? Bu texnika kerak-da saga, ha? Saga emi, ya. Bilem men, kanalda achish kerak-da. Kim yordam beradi? Bu ham o'zi qo'ldan kelmaydi. Ya. Nurbek. Ya Nurbek. Sen yordam bermaysan be. Ha, sen nemi bozor ishda o'tasan, ha? Bozor 20'sida bitadi. 21'i ko'chamiz. Buni kimga topshirma bersak bo'ladi? Evet, ama tazalag'anni, qara, buni tozalab texnika olib kelish kerak-da. Ya. O'zingiz jasaysizmi? Kanal üstünde duracak. Jo, tushundim, o'shani olish kerak bo'ladi-da, mana qara, mana kanalning ustida turadi. Ya. Buna qara, kanalning ustida. Qancha o'shiga ruxsat berdingiz deyim-da. Yo'q, buni Zamrek boshi, siz bergansiz shuni. Buna qara. Bu yerda emas bu. Qancha o'sha kanalning ustida soladi. Ya. Buna qara. Narxlar pash to'lib bitib turibdi. Buni срочно olish kerak. Прям срочно. Так, azalqani hech kimdan subota ertang bunisini olib salmaysizmi? Voy 3 kunlik eskirtib deb qo'yganmiz-da. Yo'q, bu qo'sha 2 yil bo'ldi buga. Alırız. 2 yil bo'ldi. Texnikani kim beradi? Biz yanılmışız. Oğullardan verelim. Ekspatı verelim de. Bering, yordamdoshingizdagi subota bozor kuni olib salqinglar. Ma'qulmi? Давайте. Siz menga bozor kuni bitdi deb ochchaverasiz. Siz qo'lingizdan keladi. Buni ariqlardagi tozalash kerak ekan, nima? So'may qolma, vatqo'z qaytayli ariqlarni tozalab bersin, to'lib bitib turaman. Ertang sel kelchi bo'lsa, but chayatda bu yoqda hech narsa qolmaydi. Moda chiqqan, ko'rdingizmi? Buni ariq pashti to'lib, ariq yo'q ekan pashti. Ya. Tütüge tan qalamda qancha shu ariqni üstüne soldi deyim-da. Ya. Buni срочно ariq tozalashimiz kerak bolalar. Bu ariq tozalab olsa, ertang sel kelchide bo'lsa-chi, полный sel bosadi-da. Bular da konsa chiqib tur, ko'rdingizmi? Ay. Bular par o'ngdosh kerak ekan, qarachi. Ya. Buni asli bor, ko'rdingizmi? Mana. Azamat qanday kechi?
Mına görüңүz mü? Ben полный подснос. Тазалап ушунда желкен эм болот. Марк тазалаганга дагы жакшы болот. Эме кана оборона. Улан, оларды алдырыңыз, менде жестальный цех бар екен. Башка жака апарып оңдосун, жолду ассын. Карак мына. Мына алдыр машинени. Кара, моякта жол бар эле мына. Жол бар экен эле, жолго бүт чыгыптыр. Көрдүңөрбү? Мына бүт бар. Жолду ачыш керек мына, до конца, этияка чейин. Мына көрдүңүзбү? Мына кайтып жол пайда болуп калыптыр. Нарактан жол жоголгон. Мына жолду ачыш керек экен до конца, көрдүңбү муну? Курманялыкка качы параллелде го десе. Ооба. Жаксырып койгондо жаксырып өтүп. Катуу киришебиз. Катуу киришип жолду ачпасак болбойт. Возможность бар экен, баардыр бир жолго. Баардыгы весь шаар бир жолдо да. Жолдорубуз бар. Барын жылдырып жолду ачышыбыз керек экен. Мына кара, алдырма кожоапайларын барын. Оларды алды, тазала кара. Олардын бардыгы 50-жылкы болгондо, олар бардыгычы. Көрдүңүзбү мынаны канализациябы могу? Я. Оларды эме Нурбек Сүйүнбаевич кара канализацияны агызып коюптур. Карап, санэпидемстанцияны текшериш керек. Муналарды наоборот, Абдуалиевич, олар бүт дөңгөлөктөрдү алып, эски, старый хламдан моочу, мусор все. Мону алып, подпорный стена кылып, татына кылып оңдош керек буяктычы. Мына караң, бул мына 50-жылкы дөңгөлөктөр молар бар. Уят да мону. Мына көрдүңүзбү, мына все мусор мынакей. Уят да буну, кантип эме болсун. Мына кара. Уларды бүт алып туруп, мына жагын эметип, подпорный стена куюп, асып үстүн тегиздеш керекпиз. Таптаза кылып. Ассаламу алейкум. Ажаба, кандай жакшысызбы? 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 Ажаба, кандай жакшысыздарбы? Бала чака тынчпы? Туугандырок, эл жут аманбы? Ана амин, тынчтык. Амин. Eng oliy ne'mat tinchlik. Allohu akbar. Tınçlarбы, ажаба, бала чака тынчпы? Мына көрдүңбү, мына бардыгы. Нурбек Сүйүнбаевич, ушуну өзүңүз бир көзөмөлгө алсаңыз, мына бардыгы мына канализация эмеге чыккан. Ушу жолду ачыш керекпиз, бизчи. Мына көрдүңүзбү муну? Эски строениянын ар жакта болсо керек. Мына көрдүңүзбү? Мына ушу жолду ачыш керек да. Мына жолду ачыш керекпиз. Ой, кенен экен могунчу. Абдаке, мына көрдүңүзбү? Муну ачыш керек. Нурбек Сүйүнбаевич. Көрдүңүзбү мынаны? Мо жолду ачса кандай сонун болот? Жамарбек Башевич, кадастр, ушуну тактагылачы. Ушу жолду ачалы. Муну жылдышыбыз керек экен. Муну жылдырып жолду ачып берели. Эртең как раз жана перестройка кылганда чынарга чейин ачып коюш керек экен да. Моменттен пайдаланыпчы ачып коюшубуз керек. Могу өткөндө ал дедим, дали алган жоксуңар. Биз азыр мынау жолду ачканда ушул жерден өзүбүз баштап беришибиз керек да. Эртең муну көчүрөбүз го. Көчүргөндөн кийин муну жолдун жээгин ачып, наркы эмеге чыгарып коюш керек да, до конца. Ошондо баардыгы көчөт. Өзү эле могу көчкөндө эметет. Эл деле көчөт. Эме Азамат Каныбекович, могу проектисин карап бериңиз, до конца эмеге чейин. Проекттен 6,5-6 метр качырганбыз. Анан запор кетет. А вообще отлично как раз. Кызым, мынау жер парктын территориясында турат, могу зданиячы. Өткөндө мен тапшырма берген болчумун. Жана толкунов старышка тапшырма бердим, ал укпай койду меничи. Макул деп жасаган жок. Могу бүт мына парктын территориясында турат. Документтерин тактап сотко бергиле. Макулбу? Тартып алыңыз. Бул бир. Экинчи жүрүңүз. Биз азыр маданиятыбыз бир подвалда отурат.
Kim var daha bizde? Ömür Aliyeviç. Abdüaliyeviç. Madaniyat bizde hiç podvalda oturadi. Ko'rdingizmi o'tirgan ahvol? Bizning o'zimizning mo'nda yaxshi yerlarimiz bor, jeke menchikka berilib ketgan. Mana shularni olib turib madaniyatga berish kerak ko'chirgani uchun. Jurimiz ko'rib. Şurada açıyor bunu abi. Ova. Buna je o'zi ishlatmaydi, je birovga bermaydi. Qarang bunaqa. Брошенный da buni. Buna tatnag'ay qilib, oyog'ini ochib, bir порядок жасап turib, madaniyatga berib qo'ysa, qanday so'ni ko'rib bo'ladi. Qarang mana ishlarini qarangiz. Mana. Mana qara. Buni qara. Uşu yer men bilgenden bir 15 yıldan beri turadi da. Faiz bulgandan beri şun. Ya. Jarıp atıyor. O men bilgenden 15 yıldan beri şu dayına kıymıldabay turadi. Aybay mına madaniyatga керектүү да. Şu көрелік яғынан. Ya. Turistik объект қылса болады. Мына көрдіңіз бе? Бұл каким-то образом жеке меншік өтіп кеткен да. Документі. Ya. Материал көтеремін ғой. Мына қара қандай соның жер маданиятқачы. Біздің маданият отырған жерін көрсеңіз, вообще подвалда отырады, сырость. Burada эме болған, военкомат болған ба? Военкоматта подвалда отырышады. Мына қара қандай сол татақай здание екен. Киргизип семілі эметіп қойса, артистен ырдағанына да жақшы. Акустика жақшы. Şu yer men bilgenden bir 15 yıldan beri turadi da javobchi. Ya. Ya, bu yağında da zdaniyası var. Qarachi. Ya. Arıqning üstünde turadi da bular. Buna qarachi, arıqning üstünde qurgan buna. Ya. Seli basqan edi buna. Qarachi. Buna büyüt bardı, onu qara. Arıqды тазалаш керек, onu aldırış керек. Buna gördün mü buna? Gördün mü? Arıqning üstüne salgan. Buna. Buna qarachi. O teti arıqning üstünde turadi ekan deb olar bardı. Ya. Жоқ, мына арықты тазалаш керек те, қандай тазалаймыз арықтычы? Ya, доступ жоқ. Бұл башқа объект қой деме тилерден. Ya, ya. Да. Ушул жери боюнча культура талашты. Мына жерде биз өзүбүз калышыбыз керек. Арендаға отургузсак бизге акча түшөт да. Ооба, прокуратура соттошуп күттү бул жердичи. Қара, оны алыш керек. Мына көрдің мына эмеде турат. Oyağında da var ekan. Qanday qo'z jeler. Şu meyran balasında olsa qanday son bo'lmoq. Ya. Bular mo'g'rashto'g'i dema. Yo'q, araştı. Eski mi? Eski bilbeyken. Eski mi mi? Kadastr. Eski mi? Navgulak. Yok, Navgulak. Ya. Navgulak'tan başlamayın. Navgulak harcak ha? Qanday sonuna ki? Bir de Kur'an okuyduğun yer var bile hem orada. Здравствуй. Товарищ.
Старший прапорщик. Қандай, жақсы па? Жақсы. Өзіңіз қандайсыз? Қандай іштер? Тынч элеби? Сіз охрана, Саат қаншадан? 9-дан баштап па? Эме қандай? Елдің посещаемость қандай? Көп платный ба? Платный, Қанша? 70'ten болса керек. 70 сом. Кассалар эми келет да. Ақша кімге түседі? Бізге түссе керек. Я. 7 жаштан 16 жашқа чейин 50 сом. Андан чоңу 70 сом. Так, бізге ақша түшөбү түшпөйбү? Так. Нурбек Сүйүнбаевич. Мен түшүндүм. Мен культура болгондо деле биздин жерде. Биз деле жок дегенде 50% бизге түш керек да. Күндө, допустим, канча киши кирип чыгат бир күндө? Ну, допустим. Канча? 100, 200, 300. Ну, грубо 200 киши дейлик. 100 сомдон болгондо бир топ акча түшүп калат. Ошол эмеге да кат даярдагыла да. Президентке кат жазып көрөлү. Хотя бы 50% бизге берсин да. Ачыңызчы тең көрүп коелук. Урсат да? Так, могу жерде отуруп Куран окуй турган жер бар беле? Я. Жок, чыгып келет окуйлу. Так. Кетөлүштер. Бул тек до конца чыгып кетеби? Я. Я. Жанагы лестницанын мондагы угольник кой. Түшүндүңбү? Мондай койбосоң цыхырлар көчүп кетет. Ооба. Абдыкадырова. 39.000 метр квадрат па? Я. Аянтыбыз, Оштугу. 39.000 гектар. Ой, 39.000 гектар. Жерге сиңер да. Бийик, а? Ажым, қандай жақсы ба? Жақсы. Мына ке. Ең биік жер ушул жер бе? Я. Жо аяққа бол. Ал жақ болбойт. Сонун экен. Я. Амир Темир көчө. Я. Машинчы. Саидова. Кетиги Саидова. Мына Амир Темир. Амир Темирова. Алиева, наркы Амир Темир. Мына Алиева ашылып калыптыр. Же Алиева мо эмеби? Алиева бул. Алиева. Тетиги жана гаражда турган жер, а? Бузулган жер. Мына мечит, а? Эми көрүнөт экен ачылган, жолдоруна. Жолдор ачылган эми көрүнөт экен. Жактан көрүнөт азыр. Кана жүрүп тияка отуруп Куран окуйлу. И давай жумушка кеттик. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hava жараткан Аллахым ушул окуган кереметтүү Кураныбыздан пайда болгон сопторду пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламдан баштады. Ошондой эле жалпы бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен момун мусулмандардын аттарына баштады. Дуа тилеген, Куран тилеген момун мусулмандардын аттарына баштады. Ошонун катарында ушул жерде Омин деп отурган бир туугандарыбыздын өтүп кеткен чоң ата, чоң элерине, тайылет, ата энелери багыштады. Жаткан Аллахым ошо өтүп кеткен маркумдарга 5тен орун бер. Билип-билбей кеткен көйүнс Аллахым өзүң кечир. Караңгы көрлөрү жарык акырет рабат болсун. Жараткан Аллахым өзүң уада кылган Фирдаус 5тен орун бер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламга мүрзөлөсүбүз Аллах таала насип кылсын. Роббана ата фид дуnya хасана
ve fi rahat hasena hine azaban nar bi rahmatika ya erhamer rahim. Allahu ekber.